Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puya Aizawl municipal area lockdown chung khan AMC huam chunga sample singkhat sang thum somko pani test ani a COVID-19 shikai zanga somsari pariat mu chua ani lunglai district hyper committee hnuaya ele bar in total na konga hmalak na peng pakhat kun thok tu te vai mim thara tanga ar chu siam chinna voin khan nei ani Prime Minister Narendra Modi chon vein khan Jamnagar le Jaipur Ayurveda zirbing na mun a hong ram chunga COVID-19 thrive en kol damzat an pungzel Aizawl municipal area lockdown chung khan Aizawl municipal area hom chunga sample singkhat sangthum somgo pani test ani a COVID-19 shikai zanga somser pariat mu chu ani vein khan state nodal officer on COVID-19 official spokesperson Dr. Pacholamal Somachuan he thu hi tar langin lockdown chungim Aizawl municipal area huam chunga positive mu chho to sa atanga contact tracing ti ngai le sample test ngai te ngor taka tho ani atia RT-PCR test atan sample la khi singkhat sangkhat jani somseri pakhat lai ni in rapid antigen test manga test ne zongjong hi sangkhat zare somni pakhat atling ani ati hemi hun chung hian Aizawl khopuya COVID-19 positive zanga somsir pariat mu ani a sample test atanga positive mu chu hi za zela pali point pali pakhat ani pha a India rampum le state sang tenen chutin hemi hun chung Aizawl municipal area positive rate hi asang hle ti asoi Integrated Disease Surveillance Program IDSP in data chi kim chang taka anna khom reng thu soin an bi chian na atanga lo lang chu lockdown chung COVID-19 mu chu zongjong atangin nana lang chuak hi za somthum panga point pakhat pahni anni a nana lang chuak lo za samruk pali point paret ani thunga lockdown chunga positive case mu chu to zinga contact tracing atanga shikai mu chu an tam fal hleya shi an ka na chin hria lo ho zinga symptom nei hi za samruk paruk point paruk pasari lai an tling bok ti asoi hemi hun chung hian frontline worker shikai mi som paruk mu chu ni in an zinga za somseri panga te hi nana lang chuak an ni a za somni panga te hi nana lang chuak lo ani thungani kumbi thlia sang angzonga chutin lockdown hun chung hian kumsom pakhat atanga kumsom ni inkara shikai tharan tam bera shikai zongjong atanga chutin za somni pasari point panga bial an tlinga atam ber chu school no pangani lockdown chunga shikai mu chu zinga kumkhat moilam palian oma kumu palam COVID-19 kai thar somli pani line om boka shikai zinga no pang ber no sen thani mi ni im au pa ber kumsom ko pathum mi ani pok lockdown chunga shikai mu chu a hian khotola kai an tam to hleya za zela somret pani lai tlinga mi puite an film khura hun tak zet to ani ti asoya lockdown chunga MC area a COVID-19 positive mu chu thar zanga somser period zinga zani somnga pare chu mi pa ne in mechia hi zathum somni ani a mi pa positive hi za zela somli pali point paruk pali ni in mechia positive za a somnga panga point pathum paruk anni lockdown chungin MC huam chunga hian local council samret pathum amzinga veng somnga pasaria shikai thar hmoni a din thar zema box selem venga shikai thar hmu chu thar an tam zual ti soin Dr. Pachulamal Somachuan Aizawl khopuya lockdown hi kalpui ni talo se Aizawl shikai te hian Mizoram hun sanga miang za chenge an kai darang te hi chu tham atlingani atia film khura poimo hle ti asoi ani Vein Khan Sports Minister Purabat Romoi Roy te chona department chan pani hnuan na tho mek am venga first MAP ground field chhong saktan mek le phulem phana tur komin July ni somthuma Chief Minister Pujaram Thangan lungphum alo phum to a na tho mek chu atho a hun tiam chunga na tho zo man ani theina le na thataka tho ani theina local council wai me le NGO dangte lovil turin som he huna tho zo hian abial Aizawl issue chunga am veng sauta SEDP noi cheng noi somthum manga in kalpona kong siam na tho mek chu amuna atlo a na thok tu ten veng mi anin anga ne turil rupua na thataka an tho awangin lom tho shil bok when ve khan tourism minister Purabat Romoi Roy te hian tourism department in Ropui chi pa Swades Darsan tu noya na chi sang som pakwa an tho mek to in chakzo ka na tho chun zoma du thu soya SD2 hi Ministry of Tourism atanga sum manga project na tho kalpui ni a tuna hian na za somli puruk zo to ani Purabat Romoi Roy te hin lengpui astroturf pha na tho mek chu amuna atko boka COVID-19 chipui leng kara central suma na chatlak lova na tho ani chu lom amati thu soya hetianga sangson ma sarang taka manzel ani awang hian tun na epok Hello India atang point sum hu belani thu soya minister chon covid awangin sarkar le mi puin sum har sana antok na sa a Central Sumatanga Mizoram Sarkar in tax adon zungzung theina le mi puya sumleng waga tamnan Central Sarkar project sum man zungzung atul ti asoyani
lunglei district hyper committee noya ele bar in tawdala konga malakna peng pakhat kun thok tu ta vai mim tharatanga ar cho siam chinna hun demonstration on local production of poultry feed chu vein khan Mizoram Polytechnic campus lunglei abot saini he project kal tang hian ar cho siam chu state danga tanga ar cho lalu lova in tawdal tuma malak me kani local production of poultry feed project HPC lunglei agriculture department H&VT department horticulture department commerce and industries department te tang ko malak na ni he program hin lunglei hyper committee kai shwaya pu lo ma to chong chuam Mizoram in COVID-19 chupia wangin hun harsa tak ama chon mek ti soin ele bar in to del poi mozia alang chiang hlen in soya HPC lunglei point ele bar in to del thena turin the to pa chwa zel don ti an ma ni kut ko nge ya thar le siam chua project thale tlo kalpuya mi pui tam jok te ta na izona ngel het siam sak chu an tum berani thua soi local production of poultry feed chu PPP mo ta local pui tum ni in atui pui le athok pe tan kong alen hong do na ti local production of poultry feed project katan hian SEDP maize kaltlanga lunglei district ko thok tu te vai mim thar so te chu HPC lunglei ke ji khata cheng somni panga zela lein tundin mona vai mim quintal zasari somsari vel leito ala lei chun zom zelani SEDP maize scheme hi kumin abrin som pathum khan HPC vice chairman in tlang zerin lunglei district chunga vai mim china tur kho som pareta cluster som pakuro manani ramzaw zong hi azawain ekar zali somsiri panga ani kuna thok tu te mi zarok som pako antelani HPC R2 project rainbow rooster no te sing khat in nikum December tha khan bultan ani anar tu thar so te lunglei district a so mek ani bok voin khan pu mangjagam to thang chuan Aizawl Durdarshan Kendra director na zoma he na azom mahia news service division NSD All India Radio New Delhi director na achelani tun malamin DD News New Delhi director regional outreach bureau nagalana le Manipur head DD News le press information bureau PIB Aizawl head le Imphal DAVP na te ro chel to boka government service noya na bultan atan grade 2 Delhi administration secretariat sub service Delhi administration na achel ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani COVID-19 laga ihim theinan heng te hi zomro pui punna mai tuamro midang hlatin omro ikutle hui mai silfai munro Voin Khan Mizoram Journalist Association chuan Shrilenga wang kum sangni somni pani hruai tu thanna anne the tak lo wangin an hruai tu ni mek te kum sangni somni pani hruai tu tan an puang no na hruai tu pon na hun hi Voin Khan Aizawl press club pa an manga kum sangni somni pani hruai tu tharata na ponon te hi elected OB Pathum president Puzon sanga khiang te vice president Pularim Siam le treasurer Pusilama chona te baka elected executive member som pakhat te ani Voin hruai tu ponon pol hian Mizoram district capital ten MJ10 in khom an lo nei ve bok ani tlang mi te le tual chung nun phung mila asamin thila siam chode chu chevel ho sakna lan tir tu ram chung nam sang sang in pum khatna ek bharat shestra bharat NTN ani thu voina press information bureau Guwahati bo chai webinar Australia ani voina webinar bo chai hian industry lama mi hloting te sarkar lai puya Ministry of Tribal Affairs Tourism Development of North-Eastern Region Culture le Textile tanga mi som te ba ka mi thiam dang ten ram chung nung chahum hal chung sia thil siam chu ten hral suma lutna ane tam thule kil sang tanga thlir dan an soi hova sarkar la puin kumin diwalia tol chung thil siam lei war tura mi puite shilchana be pe thak vocal for local chung changa tol chung thil siam lei war chuan a che vela cheng te sum le pai din mona siam that ba ka mi pui mi mir khosak phung ati ma son thu soilan ani Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Jamnagar le Jaipura Ayurveda zirbing na hmun ahonga Pumodia hian biak mutena mangin Jamnagara Institute of Teaching and Research le Jaipura National Institute of Ayurveda te ahonna hian Ayurveda chu India namro hloni thu soya India rama ma sang finna le zirbing na ten ramdang te athuam chak chu inchona thamani thu soya WHO in Global Center for Traditional Medicine din tura India thlang chu chon amati thu soi bok Voin in khoma hian Union Minister for Ayush Sripat Naik Rajasthan Governor Kalras Mishra le Chief Minister Ashok Gehlot Gujarat Governor Acharya Devvrat le Chief Minister Vijay Rupani te po antel ani ramchunga COVID-19 thrive en kol dam zat an pung zela Voin Khan thrive en kol dam hi za zela somko pathuma kai to dar ka somne ple kala chungin damlo singli le sangko chuang en kol dam an ani heti lai hiam Dakar somni pali kala chungin shikai thar singli sangli le zere somseri pali mu chuan oma hetian shikai mu chu to zongjong hinoi somret pasari chuang an ni sarkar lai puin shipui do konga
chak taka hma lang na wangin thika enkol daman pung zela thi pui zat po an tlak niam zel ni in Union Health Ministry sun soi tuna hin COVID-19 thi pui zat hi shikai atanga chutin za zela pakhat point pali pasari ni a dakar somni pelikal chung khan mi zanga somli pasirin an thi pui le a vain COVID-19 na wanga thi nuai khat sing hi sangre le zaruk samruk pakua anom to ani Rampuma COVID-19 shileng laka invenatur thilpoi mo inshil shriat na pui jan andolan campaign ne meka All India Radio Aizawl Station Director Pu DR ro puyan mi puite angen na Chanchinthar cherti top mai ni lo ngai thang u ke hi DR ro puya All India Radio Aizawl Station Director kania COVID-19 shipui lenga hian nang le chung te lo hi mang cheu COVID-19 hi lausu a ne thayania iti theite chu pui punna mai tuam ro midang latin omro ikut le mui mai silfai ngun ro nang le chung te lo him nge yang cheu Chanchinthar cherti top na tlang pui Aizawl municipal area lockdown chung khan AMC huam chunga sample sing khat sang thum somko pani test ani a COVID-19 trikai zanga somser pariat mu chu ani lunglei district high power committee hnuaya ile bar in todal na kong hmalang na peng pakhat kotha thoktu te vai mim thara tanga ar chu siam chin na vein khan nei ani Prime Minister Narendra Modi chon vein khan Jamnagar le Jaipura Ayurveda zirbing na mun a hong ram chunga COVID-19 trive enkol damza tan pungzel chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu